Masa terkedi gaknya hanajik ke kunun. Nya tateh urang lang kampung, jadi tatah hanajik kunun ke mualah mandu. Yang minta pakat teh doa kunun. Habis-habis bak hadait-hadaitnya. Nampak dong. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man hadait lop. Nampak piu. Jai that pu hanreu. Tatu puatannya pat ate truk kan tu kawa. Tidak kala anak-anak muda lang kampung gagah ke dibak thuk baje lintu baru. Ate ke yukun kunut le kawa habis-habis ikut. Matikan mantap bawa muala tateh jalan darah baru. Tidaknya si baca kunut tiga putra ile kunutnya. Nyai calon ma mangpu kiban dan putupan. Nyamanya tateh abu tuan ma tuan ni santun. Mandum payah dapu bereh balik. Makanya